mkoyo ari Misiri embe ari mondo tokomenya yani ari ni abanyari bari baminto tukamate twari kwanza totamo induto esiekere tobeke chikura chitege kabu yakemo tomanya korengera ringa chikura chitu chigoso agoti osoro bogirango osiekeire abage tutu basiekeire ase bago bontari basiekeire nonsogete ase bago te no embo machoge nyesaye boli basiekeire ono bago te basa konyora chinga ikonyo komenyo gochiesa nyari bali donya bono nari nei boru omusacha enje ngosiekera nde nyari bali chisudati chibebi chisudati more haiga yani mboko beka chireso na ndo siekera nyari bali noko boli hunu ngora nyari bali mwata bandonya kwani nini monda nende nyirore nende osoro monda tinda tente kiko diji ayenje na bakene diji ominto tori go chiande dema diji dema oyo diji ntori ko motiga na bateba agendeka kwani isikare gochi Nande moterigerere tibuya. He is the governor designate. Fanya kazi kwa hiyo pesa. Because the reality is that wewe ndio deputy governor wa Kisii County. Na iwezekani wewe uwe uko unakaa Nairobi ama hapa. Hawa vijana we will mobilize everybody tukusindikize kwa ofisi kama deputy governor wa Kisii County, kisha tuone ni nani ambaye atakuzuia kuingia kwa hiyo ofisi. Ya mwisho, Mheshimiwa Osoro, you know you are our elder brother and you are my leader. Na ukiwa hapa mimi sifai kuongea sana. Lakini Mheshimiwa Osoro, mimi nimepima kama mjumbe wa Nyaribari Church. Yule mwanaume ninaona anaweza kusukuma huyo jamaa huko kando ni Mheshimiwa Osoro. Mheshimiwa Osoro hajasema mutare wanje musabire county. Esegiye tokurwa na Bosongo, it is spiritual. Abarandi abayikarasa. It is spiritual. Every tugosabira ka Bosongo. Yuko ntaro kembe tembe. Yuko nyume story. That is what is happening. I am telling you. To sabire county ito mukako yoni gatebe tuku by force charo ko motemboy gatebe njiro mulisia. Agachakirwese ekiaga ari China gosaba Nyasaye is a crime. Otoke ko bwatebu ko bwatwa kerore gari China. Ebu China, it is a crime to have a church. It is a crime to worship. It is a crime. That is why na ino barande ga kinta ko basaba. Ekerori chikori ari wetu kuga Bosongo. Digu wetu ngamoko bange crusade mwaka na 30,000. Moko banga ekesha mwaka na 30,000. Mo nti na chipe court. Kochikorigia hoda. Diriba yuko na achire kurigia hoda bakamakorangeria ba MC balirani. Na kioro tedi chikambi chetu to ko handle. Twaka na 30,000 die fine. Mwandireria we TV ya Kisii Hot na kwarika nanda se chinse chigacha abonaiga. Tena kuba tugusanga gati ya dagasi nikokorekana kurwa ase orogongora gusi yani county ya Kisii ne county ya Nyamira. Ncheni kwa nkuru kwa Dr. Dennis kusina bwancha unangeri kuntu tuba tugusanga na kurigereria sobu agare anene muno gati ya siasa na aria agendete gucha mutu tuba tugusanga amuna abantu bande na barai au na anene muno kurigereria na kuringoria asari agendete kokorekana imi ya Kenya amune chi county cheito chionsipi niko tete tusange eyemasemo wetera ase amangana siasa agendete kokorekana kurwa ase county ya Kisii county ya Kisii naro ebwatete siasa omwerero kigima arugongora gusi niko tubwate chi county bere county emone county ya Nyamira county ya Kabere ne county ya Kisii lakini korende kurwa ase county ya Nyamira titone korra abana siasa mono bawo kwana siasa yabo mono ase ngakiga yemunetinga niko bagase ne kurigereria na gokorera abantu chigasi na nene mono baganye chinga kicha siasa chigoika lakini korende korengana amone county ya Kisii niko twarorire abarai ao bagokora siasa koruri Jumatatu goika Jumatatu county ya Kisii wekera boniga niko ya astiriri oboroso ya astiriri mboro byobo asengencho kiro muntu asa gutenena weka kwanere siasa mbaka yekeren ntomonye tinga nge tutakere gukora buna abarai bagusi ekrekire sensemo yo kwanera abantu yekere mbaka bonaiga asuna ngukwanaiga
abarayi korwa ase county ya Nyamira mbari gukorera siasa ya county ya Nyamira niko bagocha county ya Kisii ngano mochango bagocha gose kanisa bagocha bacha gukora siasa ya Kisii county gose siasa ya Nyamira bacha gukora Kisii county asengencho yake Nyamira tiraba space yo gukora siasa asengencho abarayi abange niko basetete birengere byabo gocha so gukora magenderero Kisii county niko yasiriri oboroso asengencho abana siasa abange kuragusi korwa Kisii county babekere siasa mutu gwetan anything ngocha in the next video ninchiko gotabikira omuntu egasi yago koranereriye abantu bakora oversight as a national government mbara byaba abantu bakora oversight as a serikali ye county mbantoki and now as wono iga ndara kwana kende gionse ndagete litanga nturara arigireria abarayi bakora gusi ritukuri goro ningo banenge kanisa sensemu yo gusangereria lakini gwetire kanisa bakorekana abange bagukora siasa ase kanisa tiatora arigereria amangana abari gukwana egere to kuirana tusanga sobwamo fanye kazi kwa hiyo pesa because the reality is that wewe ndio deputy governor wa Kisii County na haiwezekani wewe uwe uko unakaa Nairobi ama hapa. Hawa vijana we will mobilize everybody tukusindikize kwa ofisi kama deputy governor wa Kisii County, kisha tuone ni nani ambaye atakuzuia kuingia kwa hiyo ofisi. Ya mwisho, Mheshimiwa Osoro, you know you are our elder brother and you are my leader. Na ukiwa hapa mimi sifai kuongea sana, lakini Mheshimiwa Osoro, mimi nimepima kama mjumbe wa Nyaribari Church. Yule mwanaume ninaona anaweza kusukuma huyo jamaa huko kando ni Mheshimiwa Osoro. Mheshimiwa Osoro hajasema huyo ali Misiri embe ali mondo tokomenya yani ali ni abanyari bari baminto tramate twari kwanza to tamo induto esiekere tobeke chikura chitege kabu yakemo tomanya korengera ringa chikura chitu chigoso agoti Osoro bugirango osiekeire abage tutu basiekeire ase bago bontari basiekeire nonsogete ase bago teba noembo bumachoge nyasaye boli basiekeire ono bago teba sa konyora chinga kyenye komenyo gochiesa nyari bali donya bono nali nei boru omusacha enje musiekera nde nyari bali chisudati chibebi chisudati mole haiga yani mpoko beka chireso na ino dosiekera nyari bali noko boli hunu ngora nyari bali mwata bandonya kwani ko nini monda nende nyirore nende Osoro monda inde tente kiko diji ayenje na bakene diji ominto tori go chiande dema diji dema oyo diji ntori ko motiga na bateba agendeka kwani sikare gochi nande moteligerere tibuya he is the governor designate inde na mutare wanje musabire county esegiye tokurwa na bosongo it is spiritual abarandi abayikarasa it is spiritual evidence tugosabira ka bosongo yuko ntaro kembe tembe yuko nyume story that is what is happening. I am telling you to sabire county to mukako yo ni gatebe tuku by force charo ko motemboy gatebe njiro mulisia agachakirwe se ekiaga ari China gosaba Nyasaye is a crime otoke ko bwatebu ko bwatwa kerore gali China ebu China it is a crime to have a church, it is a crime to worship, it is a crime. That is why na ino barande ga kinta ko basaba ekerori chikori ari wetu ku gabo song digu wetu nga moko bange crusade mwaka na 30,000 moko banga ekesha mwaka na 30,000 mo inti na chipe court ko chikori ya order diriba yuko na chipe kuri ya order bakamakorangeria ba MC bali irani na kioro te chikambi tieto to ko handle to kana 30,000 die fine ngagete kwarwereria orbochoriga wetera asabarayi kurwa ase gorongora gusi bagasi no guita siasa ase nsemo ya Kisii County wetera siasa wetera kwa nachikanisa wetera kwa ndamatanga abarayi n'abantu abange kurwa ase county ya Kisii bono niko batugutira boroso
most of the leaders niko bago discuss politics. Siasa chikwera. Okay, kira twakire chikura. Siasa niko chikwera. Twaganye myaka 5 kare yerire. Nanda abantu bachaka siasa yogo kora siasa erigo chora. Abarayi bategete. Abarayi abayiga barenge kanisa ritukuri igoro. Pad bagukwanira story ya Monda nga Monda tari go cyande. Bagukwana nga Monda the deputy governor we county ya Kisii asite yakuwenda. Ekerege ntugi atindege twe emete nyebere yarire. Wetre senate nande kagenda ase court. One thing I know kosege ndeke monga understand it wetre rich kodia Kenya. Once a case kira se court ondete yo wanchere go kwanira siasa gosogo kwana gente kyanonsi ekero kira se court. Igo bari baba somya machiko mbamanyete the reason why batari wanchera ringana rire court go kwanerwa aseme tanda asichi TV aseme kutano ini wali go tigo mbaka court ya nachire korengana bunerigeti obwana soburigeti goche. Now leaders wa Kisii County niko bagase niko kwanira mangana siasa announce asibari. Siasa ya Dr. Mona Kisii County Deputy Governor eras enseme ngabona iga. Na nega ntuya tindege twe kare. Leaders wa Kisii County going round gusiengima discussing amangana Dr. Robert Monda in a scam no kwera ni gusimagega egasi yabyo evyongozi bachorire perform kurengana na koleta magenderero. In fact as siasa ogutumeke weakness ye kiongozi kende watekite position yo murayo yo ora sensemeyo onyo orenganje kuntu nikonde president ya kuntu country. If I'm not performing korengana nechira chinarete abantu bense yane, there is no reason omonto okorase osomora yonde orense yane orase ense yane ekoro kuntu country ose county achiche wote batinda akoreke ose kwakorireke. Use the weakness erimbwate on overtake okore magenderero. Abana ibagu sito asiri oboroso. This is the reason why recent on Saturday ndo ateri tuko ya Madaraka Day. Madaraka Day yarengia 61 yesa Kenya yote self rule. Madaraka Day 61 the topic yarengo kwanirwa from the national, from the president mbaka MCA mbaka abantu bari barensari aba chief bakwanira abantu bari barense bamanye about agriculture and food security. That was the topic ya Madaraka Day ya 61. This step a government to make sure there is enough food security na agriculture. Nevi government ya kore na birego chigokora. But abara ibagusi except wakaigo most of them ikarabarenga sema Madaraka Day unababote microphone no kwanya abantu na goswa siasa abantu bari mu Madaraka Day. The theme for Madaraka Day nyarengo agriculture and food security. We expected leaders wa Kisii County kotebe abantu all about agriculture and food security. Lakini umonda kwate microphone atewa wakire werire nchengo kukuntu wana account yaito NCT ya Kenya asarikire muko na che tax mugati muko na che tax SS
Why should you go there? Otara kwanira about agriculture and food security as the main theme. Abantu they want beyond. Mama itima daraka de yere, wata aka happy mashujaa day. Asengencho obogetenga kangona kwanire nche siasa. Of course, no mwana siasa. Siasa digaba nege ntoko kore kyo mwerio. Kwose chakara siasa lakini in the main topic kore nege ntike what sense. Abarai bagu sina today ncheno murai kwa nkwanire kwa ngatakiri. Mamire njengo kutwara mukutano njengo ataki. Na daliki go kuruma nae okwera na the next position na nonga attack. Na wono siasa ikunya kugendelea. There is nothing ke wakoreka no chiso mwananji. Ni siasa tu no kunya kuramana wakwana oyiraneri. Wakwana oyiraneri. Oyiraneri oryokwana. That is abantu bagusi ikikibono kegendere tubone ya Kisii County. Abantu in the name of osino kwegoro sinepara o make sure chiri gukwanira osino nyari bagukwanira. Wanda osino mochango nyari bagukwanira. Why do we do that? Asinge nto asiriyo boroso unabara ikurwa asegusi. Let me talk again. Tigangwanire kiga. Okonyoro murai omo MCA. Njero omo MCA ward yane ekoro kugari tutebe ward yane ekoro kuosengucha ward. Na rugucha ward Kisii County namnya kwa Nyamira. Na wocho kwa na mangana siasa Nyamira. Let every leader akorega siae konye kunt kindomo MCA let me perform as a ward yane. Tigangore the necessary. Tigangore my work. Kon oversight, let me do oversight. Konye development, let me do development. Now, konye thing okora, time ya siasa ngwekere 2027. Now, we will talk about that. Aye, tokore tieke. Eke tokore ti. Wono, asa yenja ta korete ngachikura nenje nchikokora. This is the time ya okore gasi. Any leader. Aba ikwimuka korubu orumo bunge asorumo bunge wachira asokwenda insiaso weita. And yet where you come from there is none. Tra korekende yonsi. You have done nothing. Nchomo MCA yani ntoberete siasa because abantu bari baseseniri gokwana. Let us focus to deliver developments guchase abantu bagusi no rongo bagusi. Abarai the two counties Kisii and Nyamira County. Abarai bara abachore bakire chikura. Let's stick together tokorega siti tokora as leaders. Otherwise, thank you very much. Nchen ngoro kwa kuntu tumirane ase chinga kichinde.